aw dagiti karuma, ha? Anya ko marti bibiyang na kanya. Isuda ayat imang bibiyag kanya. Kanayon da ka adilawan, gaputa kanayon ka amabartak. At anya ko ma. Apay, igat-gatangan rak ay itiarak ng inumak. Ay, makaamukan iti biyag mo, no di mo ammo ti pabagbagan. Ay narita balasang ko. Agmay-maysa ka manan dito'y bangkagyo. Idinto tanakitak ti asawam, amayat ti iiladan na ijay balkon ti balayaw. Konsumisyon ko da iti alalaki nana. Pagaw-awidak, ngam di na kaya. Ay, sadot at talaga. Ay, tilang bagi na ti pampanunutan na. Ay, nasaysaya at salaangan no agawid ijay ilida. Mapilitan nga agtrabaho iti bangkag. Anyan tikas ti nana. Inlaklakay nan tikas jay nga ugali na. Ay, win nga rod balasang ko. Naimbag taka ba ulam nga isa kad ti panagbyagyaw kadagiti anak mo. Nasken nga ikagumaak anana. Takas jay mo ti amada. No sa anak nga aggagat, amangan no agbising kami asa nga pamilya. Adda na kaibaga kanyak amat maturog ka nagmalmalam. Itatasumang petak na kailad kapayla dita. Sino man ang tinang ibagakin ka, ta si Pangulat. Dayta ti paglaingam. Naimbag ko no nagluto ka. Saan mat nga rod? Siyak pa'y lang mat anaggapo ije bangkag ti urayom nga agluto. Masakit nga ron ti sakak. Kimaro man ang tirayumak. Ay, buisit ka! Kasano asaan ako maro day tarayumam? Kaday tala arak tin inumam. Apaan manan. Ha! No di mo kayat ti maungtan. Agawid ka laangan ije balayo. Total, di na mula matultulungan. Day tala papalpalamot ti amom. Anya, kastaitan ti ibagam kanyak. Apay, sino ka ti pagkarkarit mo aya? Awan pagkarkarit ko din to. Ngam talagaan na umaakon iti ugalim. Nay, una yun day taalangam, Rita. Ni, apay ka di mare. Naglaad matanday ta itsura, Mare. Kasla ultimo agsagaysay, di mon masangaw. Ha? Wen, Mare, agsarming ka? Naimbag man, ta saan amaumakin ka ni Pari Dindo? Anya? Nagtaer ni Pari Dindo. Idinto asik ka nga asawa na. Nakaluslus siyang ka. Sige mare, adapay papanak. Labsan ka pa'y dito'y tersenam. Nasakit tinakam ko iti day di amari siya nana. Nay, apay ka day, balasang ko. Kasanumat ngamin, ininsulto na. Anya, Pudnumat kit di, alos siya nga kun. Ngam, di na kumamat insulton ang akas jay. Tadi na amunoan niya ti pagdaldalanak. ay, una yan tikas jay, nga ugali day jay asasya. Kunam taawan ti aramiden na. Iso amasango na ti agpapintas. Angam, apay, panagkunana ka de kat napintas. Nana? No napintas ko adda ko matinangayat kan ko ana Ang apay nga rod ngay, nga awan matimayat ang mga asawa kan ko ana. Ay, Ala, bye-bye anyon nana. Naibagak lati kastoy. Gaputa na sa irtirik na. Gapu ka dagiti imbagbagana. Ngam, ala, sana bali. Agmaw-maw tumo lang daytoy. Nanang, amuyo ka di. At daimbaga ni Nana Sasya. Anya timbaga na anak ko. Saan kayo kano ay amabain? Taapay ka no. Gaputag si sinumbangir kano ti utang yo. Anya. Imbaga na ti kasta. Nanang, imbaga na itay limabasak. Dinamag na ngamin no napanan nyo. Kat imbagak anapan kayo jay garden.
Kunana, rumbang laang tapno adamat kwartana. Kunana, kunana pay. Apay, saan ay amabain? Tag sa sinumbangir ti utang na. Kunana, Anyan ni Mari Shasha. Anya kumatiga po na nga ibaga na ti kasjekan ka. jak amo ay ti daydi a tao, nanang. Sung batak ko maiti baribar, ngam binaybay akon Ala, bayamon anak ko. Di mo mula maabak dayjay. Sigurado asikan to mula ang tiag parang adakes no kastaman bilang. Nasaya at tanaranaan ka, Mari Shasha. Apay ka di, Mare. Apay at tila ibagbagam iti anak ko. Anya ko matiam mo na kadagiti utang ko. Anya ka di day ta sasaw, Mare. Di kan agin didiam mo, Mari. Imbaga na kanyak ti imbagbagam. Adyak ka numabain gaputag si sinumbangir ti utang ko. Apay, anya ko mangay ti bibiyang mo. Ha? Pudno nga ado ti utang ko. Ngam kaasi ti apo, makabaybayad akmetlat na oray kaskasano. Kan may isa, anya ko matibibiyang mo. Apay, tultulungan na kaya nga agbaybayan. Nagturod kan amakiapa kanyak si Kalo siyang. Di nakman pagsasawa nakaslawan manaknakam ko. Talagang awan manaknakam mo. Gaputan no adanakam mo. Di mo ibaga ti kasjay kadagiti ubing. Amom ka di ang mabalin adakas ti epekto na dayjay kadakwada. Ha? Agan-anad ka, Mare. Tano maibus ti pasensyak. Di mo ammo ti kabailak ng aramidan. Apay anak ki apa ka kanisasya sa karita. Kat, isakit mo dayjay at tao, ha, Dindo? Gaputa ka bahabain ti naramid mo. Naitakid din makiap apa ti aramidam. Kababain gaya man. Ngamdamagan ka man. Asino kadatati kababain ti aramid na? Siyak anak ni apa, gaputad daga po na, wano ti aramid mo. Ti agbarbartek, asaan ang makatultulong. Anya, di nakman pagpungtutan. Da ito'y titandaan ama. Di mon ulitan ti makiapa kanisasya. Apay nga isakit mo dahi asya, ha? Wano, adda palimod nyo. Ha? Agpudno ka man kanyak Dindo. Makauma da nga ugalim. Pinanawan kan tupay. Apo, tasi kahapay ti addaganas na amang ibaga iti kasta kanya. Sige, no pumanaw ka. Pumanaw ka lata. Mamasya. Sige, mabiit lang ha. Tulungan ka amang isagana kadagiti gargarat mo. Kat pumanaw kan, itamot lang. Timanaw mo tan ni tatang, nanang. Bayan yun anak ko. Di yun sa pulan. Amangan no saanan nga agsubli dayjay. O nanang, day talag barbartek. Kan agong ungot matlaang ti amuna nga aramidan. No awan ti arak nga inuman na. Da kami ti pagdasalan na. Ala, bayan yun anak ko. Ngam day titikid daw kada kayo. Sapay lako ma, tadiyo guraan ti amayo. Nanang, Uwan anak, dakas ti agimula iti gura. Kan may sa, uray kas di tinapasamak. Amayo lat taday jay. Saan kayo ana itao dito'y lubong, nuawan ti amayo? Ay, tisinal it adin daw. Talaga gayam apimanaw diti balayaw. Uwan nana, Ay, talaga adin nagpampanunot da tao. bayan yun nana. Sana bale, kabailak mo't asuportaran nagiti anak mi. Ay, muwan mo't kit di Inton ibaga nang agsubli iti danam. Ay, di mon patpatyan. Ay, sakit lang iti ulo, ti ipainaken ka. Uwan nana, Ay, amo kasan anasayat nga agsina ti agasawa. Ang amno kas kamot laeng. Ay, nasaysaya atin nakakaasi ka mag... uwan nga rod nana. Kat sapay la kumaa, tapag panunutan na dayta. Wan, Rita. Kat no ipakita na at talagaan nagbalbaliwan.
ijay ton nga ipaayam iti may sapay agun daway. Nanang, anya nga tati kayat asawan diyan nakitak itay? Ha? Anya tinakita man ah. Nanang, apay nga tangad da ni tatang ije balay ni Auntie Sasha? Amangan no na pangimatang. Imposible nanang. Katno at dada ije unag, amayat ti kakatawaan da. Anya? Nanang. Saan akong nga ubing nanang? Masigurado nga da relasyon da adwa. Ay sus anak ko, di ka agsao iti kasta. Dakis ti agi papan no awan pamanaknak mo. Pudno ti atap ko, nanang. Kat didak ko mamapabasol. Numapukaw ti respeto kadakwada adwa. Anya? Rita, balasang ko. Sapay lakom tadi ka makmaklat iti daytoy nga ibagak. Anya day tanana. Ay na, kumpirmado. Agdenden dindo kan Sasha. Anya? Ay, dagiti awan manak nakam na at tao. Ay, dayjay Sasha. Ni payla dindo matitinutupan na. Kat dayjay mat adindaw. Imbes asulnitan na dagiti nagkurkurangan na kada kayo, saan mat takinarkaro nakitday? Isumit lagayam akas jay ti pananguyaw ni Sasha kanyak. Katnimit dindo, kasta unay ti panangisakit na kini Sasha. Ay, tirigat na. Dadakkelan dagiti anak mi. Anyan tulaangan ngay tirik na day ti kasto ang mapaspasamak. Ay, di ka madanagan, balasang ko. Tulungan ka amang iyali ka kakadagiti anak mo. Basta agbalin ka kuma, anatibkar. Tapno saan kayo ang maapiktaran iti mapaspasamak. Nang runa kadagiti ubay. Amom Rita, napintas kalata nga uray mabaybay amon tabagim. Ha? Kasla di mon sa masangon ti agpapintas. Gapo ta pinanawan nakakit nga ruda ni Dindo. Kat, apay kasta ti ibagbagam, Tony. Ay, kuha Rita. Amok akasapulam ti mang paragsaken ka. Anya? Agtaak mo dito anak kasagana, Rita. Sumardeng kan, Tony. Di mo ammo ti bagbagam. Di kan agpamarang, Rita. Abay, di ka kadidumlaw. Naragsakan ni Sasha iti sidong ni Dindo. Isong agkabalaytan. Bastos! Bastos ka talaga, Tony. No nababati pagkitang ang kanyak, nagbidot ka. Iso di mon ulitan timang bastos kanyak. Anay ko, nagpigsamat tan titong pam. Agin ka ba ilang Madrita? Idinto tamok mat nga agbirbirok ka? Kasla bumtak ti barukong ko gapo iti unget ko iti dayjato ni Nana Loling. Ay, agsaga na dayjay atunay. Tasir mo nakatalaga no makita. Nana. May samot dayjay nga awan ti manak nakam na. Anyan ti kastoy. Ado lang nga ruden ti rigat ang mapaspasarak. Karkaruan pa'y dagiti kalugaran tayo. Anya ti panagkitkita na kanyag. Bye-bye am ida, Rita. Luan yaman ti rigat kan panang tagibas set ang mapaspasaram ita.
Masukatan to itiragsak ken ginawa. Intun madanon ti aldaw. Ay nanak ko, sa dino ka di manan ay at ipapanantayo. Mapantayo man na nagpasyar, nanang. Kakaisunang awan trabaho mi ita nga agkakabsat. Ay na, kasla masaduta kanak ko. Uray da kayo laengen. Da kayo at talaga, nanang. Saan na bali, Talugan tayo mati usaran tayo. Ang mga numaulaw ha kanak ko. Da kayo latan. Da kayo mat, nanang. Saan lang arudan asumurot ni Nana Luleng? Saan kayo manan asumurot? Saan abale? Agsubli tayo matlangin ton malam. Mala, sige nga rutin. Intayon. Makitam ita, Rita. Ay na, napaadal mo dagiti anak mo. Kat ita, di nakapayan pagtrabahuan. Kanayon da kapayan nga ipasyar. Pagyamyamanak itinamarswana na. Kastamot kada kayo. Gaputad da kayo latamang supsuporta kanya kadagidi apanawan. Jak amuti aramitan kan panunutak no awan kayo. Ay, gapo, tanapatag kayo kanya, Krita. Ay, kat ita, pagyamanak, taamudak mo't atalyawan. Agraman dagiti anak mo. Wala na. Gaputa ka na ayon ko nga ibaga kadakwada. Ada kayo tinakarik na ak iti pamatag ti maysa nga ina. Sipud na ulilaak. Ay, banag, apagyamanak mo't unay, Rita, balasang ko. Gaputa dinak tinalikudan, itata nasaya at ti panagbiagyo. Wala na. Gaputa kameng kayon ti pamilyami. Si kamat gayam dindo. Sumrag ka, Agyamanak, Rita. apay. Anya ti masapol mo. Awan. Apay nga rod ngay may ka dito'y balay. Ang mga numaamon ni Mariciasya. Kat agsakit tinakam na kanya. Kinapudno na imayak. Takayat ko tiyag kidaw iti pamakawan kanang iti nararamid ko iti kalabas. Anya. Mabainakan ka. Kan umapalak, gapot na nasayaan ang tibiyag mo. Agbababawi ak, ngam awanan maramidak. Day tati pinilim a panagbiag dindo. Iso nga awan ti pagpabasulam. No tinapalabas, awanan kanyak dayjay. Lipatamon. Kat no ti may papan kada kiti ubing. Kanayon kumat nga ibaga kadakwada asarong karanda ka. Ngam ladingitak. Gaputa di da kayat. Maawata kidarita. Gaputa dakkel tinagkuranga kara kayo. Ngam, sapay ko man, tadumtang tutal daw ang mapakawandak. Sapay la kumadindo. Tano ita, naragsak kami. Kat sapay kumata naragsak kamutan, iti panagdenayo kinisyasya. Babaan iti panagananos ko, napaadal ko dagiti anak ko. Kat adamot basit nagbaliwan, ti panagbiag mi. Nagpakawan dagiti tawan ang tagtagi basit kanyak iti kalabas, kat napakawan ko ida. Isu nga awan na pulos ti mariknak asaem ken gura iti barukong ko. Alakastain ket agyaman unay, tuy pagayam mo, Rita. Rita pagayam ko, dayawak ti kinatibker mo kas maysa nga ina. Kat sika kuma ti pagtuladan dagiti naganak, amang paspasar iti kas iti nagdalanam. Tapno mabaalan damat ti amin adumteng aparikot iti biagda. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Rita.
Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.